Okay, intekanza tugite kibono mu Akitara TV mwe bali muno bakutondera Akitara TV ziba esibuliki ya Brazil saziba 14 bagyo tubatusimbulire itwe muhendo na Jenlino muhinda kati achikira abahinda bona mu Uganda Nyewemba mulisa achikira abalisa abazire ntimba abazire enkenda abahinda abeyihole ndoze go postingire mama wao mwana yo yeno ja kukoza sensovi Jen oposingirege mama wao ja tukoza sensovi yoje yana wabara kumwikaza mu filter mama okumwikaza mu filter bata murunge bata kusinga no kunyirira okimanyire oyo mbabuga akonsinga kunyirira mali waina face ya Yesu ngoleleire kandi ya waina mulingo ya yazimbire mu yakozire menanga akafesi kali kati mwana iwe nyeye ngikazimba buzimba yazimbu mwana bana babalize mwana agamba yonko section mama wa yakunyira no kusinga mwana that is the fact hati kandi era ina kunyiye kusinga nyo kikenga rugamuliwe no baitu kandi omukazi azaire timuli babiri tuli batano abazaire batano atuzeri tuli basiki batano omwayi wenga mukazi omani nabasiki batano basiki bonga basa mmojo nibo bana bonga bagira basiki batano choko gamba ukozi murugwara atamururu wamma atamururu omukazi kubazaire enzaro 5 na kyala atyo kugambeje simba kubura omuna kake katito ka sente itwane bisikiki zaro ruzaro rukimukiona nikihuwa nikisirire baita togaza inenzare ezi 5 aina basiki batano tuli basiki batano ati kampabuzi niwe first born ni second born first born alinka first born aina no mwijukuru mama wangu wa first born nyo second born yata ina oli nanka oli Christ bantu first born aro first born alone second born akala kamponde akala kataka wa Joan then aliyo third born baba Julian wa miaka nkenga ali miaka nke sato bile sata then aliya kusemba yo muntu tuli baisiki batano mboko amukago aina yente zaye ente muzazine bakandi nemiga gicwekara emiga gicwekara yo kubinga ensaiji kyonka kanda kabigumira ira hali akabigumira oiro my big point is omukazi bakubaza ira hatinka mama waza ire nzaro 5 akyaisa na atyo nanga amazi mama wange busamu ataka ngambi mama wange alibasigira nyowe na first born no gwampondera bulomako akana ate first born aitana atatamungana kim first born mukota kusinga na mama wao abina na musingano musinga can you imagine ya musinga de warara nyonya ngana mama wangu bukoto tugana kunyana okura ngimwizirie nkumuraba mama wawe mulete mukantu tumukaguze bikaguzo nkebya kikozereta kwekipinga mushepu enzaro 5 wetu na kaisa na atyo muruwaga mange tima nayo muhabuza kandi akasindika mbetona akatusindika busindi akazara ngamba na kyali akazara na kyali ati nyomba mbage ni nda video yawo mba nyino muntu wende nawo nyamule nyamugamba atokuru mugasugo kuzara no kyali era muntu yiwe nayo abazi baranyati kwa kuzara yakana kange mwana wawe akura na ikani ni mwegunze ni musakuzane ni musandara atika ngambira nyo mama wange munyumiza buli kimwe kyona bikasasiro yange yona buli kachicha iyo kimai mama wawe nyumiza buli kimwe iyo kimai mama wasa kufuna no musajja kumukwana na ingome mama wange munyumiza buli kimu timutina yadde ni advantage yo kuzara no kyali baratibo kuzara ubwire bugenzere ujya kuyisanga umwana kusanga ukayikwire tojja kusandara nawe tojja kwegonza ho nawe toto tubene video tusandara ni nyamugwerani ite mama wange tusandalira kimu osanga tujumye mbozi ndera mama ndera wewe omuko wawe amka tayangu hire atizara atikankole oina abiri abinagumu hati bokuzara kale bazara nka 23 wao bokuzara nka 23 nyawe Julius wadengitwekete sana agiya munye bokuzara kale bokubakaloza ile nka 24 kale kozali sazi na 26 omwana wabo akwike myaka 16 17 ojja kuba oli mu 40 plus kana boko sanga yerinze kungo mubiri kukyaro okuba nukiyali nayi ati mama otali myaka tagikiza ya takagikiza akakera nawo bwa ati ukakerero adede ngeni wali mwana ati ali mu late 30s 35 36 so owi ukakerero nyewo mkago ngakuzale ngame Julius bwire bono nyongutwale na Julius ingwe tinga nkuya munda yadena ndeka bambaze nyamazima wewe omwana nkumwenda ero wakule bakuizira orozere
amugirado hindwire ntekereza hati buli wangamba ati kabaire akwaha umunyabwaki inyo umunyabe jona mama wange tuzina ntukwada tukakora video nyingi zindi kazipostinga nyine video zindi nebisani byayi chonkanga nyina ngenya nyumiro mna mama wange tusandara ndikamyiga mwana kusandara no mwana wawe tukabana stango omuntu tulao tusandara mama wetu tuzana obubali tuzana nyina nyahura nyumenya ngamba ruhanga wange ati boku zaro kerere tukara ito hasi basa tunakunyumye embozi mwange nimnyumize embozi zange nitakamnyumize embozi naona tunyumiza kale nyarura nyumiro nyangamba ruhanga wange malo kuzara kandi bibino yo kunyumirwa yes ati boku zara okerereirwe ngo amasange mama ngajure empali ndaira nanyosa bwire empalo gamba tulibanya kabunga uje mtu aloga out huko tumutumu ungago bungu funa akasema mama ngona mtu out anywa bia ngo mtu na photoshoot birthday ngende ngo mtu na photoshoot mutere makeup bamukola kasoke tube babiri kugambira bia nywa manywa muka menaka igo gulize emeza mukago tumuiragulize emeza ojore bisajja mulingo help me with ompa amaizi go kunywa ojore mulinge bisajja bikulokera muntu iwe nebyakugwanaga mwana iwe aje nebyakugwanaga gorole bijali baba wawe tamboko so ate bintu ndiko bitobiri etekanize kibodombo tubatisimbuye ati mbozi ya mama tumazire wiki nka nizezo mali tutakora mali tuliyo kuchumba wiki tanizo obugirasi wiki nka otwezi tuno tubaho na resort najya nonywaho nayo kwenda nanyoba mpeyo mukama wange era oturabura tukunyirire tubaho kandi tukufuka ati nyontu ntuwenegeire tubaho umanyo ntumi pima mu maiso gange nyama ya watu tukufuka fuka hati Julius ebe mbozi bene kyagene chikamba inda kuna mke abaisika bakujja mu baro ko baine padem wegale mwana egenso engenanga ni okusaga inyumi yao ate padi emesa nakumara kasumiki amazima ko bana nyomba obokujja nyama kantri ati sukimba sobolo manya bana nyina basobole ni bandura ko kurungi niko kana nto mukono okwenda basobora nkona basi ukwenda kutolekya nderekale nkai ewe manyira ko basobora bana enyi abana mu bubisi ko bizire mu bara yakiri jamuno padi bubiri akamo okajuwa ile no mundi bubiri ni kesa kwa araba ruko mbara esa 10 ni bukia bana mu jeno padi obungi bwingi bana ekinuko kitifoka kinuko okunywe omwenga otiro ne kinuko kenankene ntakibazana kubi ati ngo kujja mbara akusagenda mtoyi na hinda gihindu ati mu baraga mu hano amabaraga mu abaho ka dustbin halo mutoye obobo ati epalite zigenda ojikomba oli mu nsonga okwata no giamu then ogitekali no kana no funa ya abo wiper ugura nayo wona ka wiper ko 10 obo wiper zobo then oyesimule mkiamu chuko yawe omwana ko kateke hali then oteke padendi obistede okengobo ojina ulipatana na kashana kawe na kashana baka nipo tingeni nyabagambire nabye yo hanse umudakonaka kulete ikiniko kiri jiko aroko orunde biro byo kugenda orunde biro byo kubali mu nsonge byo genda utabyeganyire akota bimanya no bakuba bimanyire akimaiza zirimu wagambe weekend ntingenda kwa ebiro binkwasi amazima gali amazima bani izite masting mpaka inakugenda out tikina mbuzi wanyo osanga tukenze mu bora olimo jirese mbo bwe tumazira hamuti nkabaga mu nsonga iwo abaliyo umpulio ni soyim ni nunkamala arobo tugenda iwuzude olimo nge era mungenda nanga mushiya ndiko hano show ndi mu periods to chikuta sana kunge arono butu hano ikaliro zirimo nziremu tena iwaliyo umpulio kugambire bani nyemwe obuyonje kintu cyokukambagama amazima obani nyombi hura complaints nanyo jore nkaba yarebera iminya benegeze kuzunga bwire wenyuma obunyegezemo amazima rahaba sikave ni bacumuka chukande nenge kusako bagani mpurani so ngamba ati ngamutanikenga obunda akusaka mamugenderera bambi tengina mutandikira obambi abakununga akwa atakanga ati aronko lichali wangambire ngono buyapima mungo yo arekamwe ye Julius kiyama bazungambire baza mwana iwe zeni baza kulera abantu mwana amazima chala wayipima mungoyi amazima ngoyi zona ziganize soyima kani imagine era titaipa mungoyi akaguragura natwara ati sasira ababotiki ati ababotiki ngamu inakuba no oli bakuruga rujwaire no nankama tibanyene kumaya mukama tusabirege busabirengo yewe bane business engo ye musabege sara amaze bafuna nakasoma akusoha chokanye wengu sima mukama mbo muntu okabi ayiwabi yabi manyire tapima mu rugo ya rame na maiso ati na ensonga azimanyire azimanyire ata bakaterura batira timanyire wewe bato kimanyire
arone ebintu ebibakusobora kuroga mali omuntu akusa kuroga ekinunko nakikutaho mali ekyo ngoikiriza mali ara abandi cyari wayemanyire bambi ayemanyire tapima mu ngoye aja bujana agura nakora kinatwara aje mu Nabi Julius amusabire Nabi Julius ati kandi tutogena musabira mu kitabu mu kitabu ati ndamusabira nekinunko Anjaro gamba ka nyina kubanza nkimwamburuli omaloge yogeze soro lebana kya ngeze so kirani kikyaro Julius bikyo muhendo Julius tomanyire baito bikwa ni kiaro ati the truth is nyo araba isikibangi aija no muka amazima naturuke enju yawe nekisuno oina kuti oina enju no banzo bitekemo air freshener yona mali kujja kurugam mali yes gamara boje bana nyomba gabuke bana be ebibazi bikinyoro biri ebibazi biro muti nako kusogaro ne bakurugoke ekinunko ne bakikuteka uje nabantu bakuruga abantu bakuruga mali arabandi aromu onda kabananyuza ati true story yanyuza yangamba uwe mukananka isenkati akaba murugire akunuka kanu chali nabalinda kwa bwabazikana kujya rumusajja no kakikino chali kana wenda kuweweta bana nyabantu bakununka kana wenda kuweweta benda obwa ayenda wenda kusembera watu ngamba kikino Orundi sometimes tokwenda kimole kiano wegumya chali chali takona moleke kinjemba kununka kana nosangana nomuntu akununka kwani bawe ni urugezigezi ni wena na urugambo nchukana so hati ebintu bibiri weyonja ekyo kirungu bano kweribatira no kwerubatira bana nyemweri batire Nabi Julius kwamburule nyina munywani wange bamweta Mugurusi Nyakojo nawe byamburura mukungi muno Mugurusi Nyakojo kurungu wanga ho ari umuhoima muno cyali wange abana kabana tekeza Nyakojo mumanyira nyene bisibire byo nabisumurura Nyakojo kaje tekereze Nyakojo ngumanya wenyene cyali wawe yo manyire niwo kumanya bayita aruhondi aruhondi by the way bikora no kunabya nabye bisirani nogira muna kunabya oli bisatete ko musajja usakureka akantu nakunabya neibere no lihayo ubona kuha maizi no akiri no gano ina baitu kanda ino obuziba bwoko ko munsi jweri nkabani nuga mbara nkasanga omusajja na nabasa 10 nibukya na naba mukisaro ogwa akabana yeyamburura ogwa akabana yeyamburura babikora orunda abandi araha abandi abagamba basa ikumbani bikabiri ha riski ya mane sai 10 ziba 10 oba mwenda ezo nize sazo kweyamburura mama niko kurorera ati umanyira bakiba kugamba nko mu kanisa oina kwimuka saa mwenda gwekira usabe adimiza ayebubani biri bata that is the time Satan halaba aiguru nemirimo ye yego ukengere nebo sanga mu masangani aho bali mu kunaba bali busa oze saho mwenda mwana iwe niho mukabara bali yo kunacho komora kandi nyoni go mwenda singa kurugira yo no mubara era muntu we mwende ogwo shwe no rabambure babuzibanizeka mwana oli bata mwenda nyoni go kinaka kugira hati abo atabandi babagamba enjura bwe benketonyere mu kiro yego inagenda gana amaizi agakurukuta mikura mukurago ngenda nabe Yesu abantu bakora bike ati kankugaye kinu jeni bulo banka kugamba na kuganya kugamba okura munsi muno toshobora kubota ina saidi amali oina kuba una saidi yo kubaho mukago I'm telling you be kuba saidi ya stani genda yo simbura be kuba saidi yo bwaruhanga simbura hatokurura bana babya kisaka tibibakolera bibakolera kisaka wabo bamwikirizamo ni waruhanga wabo kandi mubazaho kubinoga norora bagiremire kandi batana abayingi basina abakiririza muri ruhanga abayingi ati jwere bakabayo my sentence bamuhaye nanga yo manya muje mu ndamye bambi bakuramyeho muje mu ndamye bambi ine byamahano byo kuba byamahano biroho bambi muje mu ndamye nanyewe ni nyewe abanda yitowa boyfriend wao nuwara akuramye boyfriend wao nuwara akuramye bayitu atinkanya baja kundamya na Jesse no ndoga notezama jino yaye Jenny
no tuhapi anti nkuba nyina amaani ebyo bugaiga bokwa no bimpa kuteza amajuni mali akasente kongo manyira akasente tamuka ntaimawo ntaimawo nyabantu nkabagamba no bagamba ekikazi bikuba kina nkasente nkuswerwa mali akasente kakwetagisi wa Julius kiwa nikusweza na batali sente kiki newe ine sente kiko nikutwala mu nako kiki nikintuma Julius Nsango batikira akarano kamyogo nikagoyi nukagoyi na nene kano yogi busobuzi kandi atogoba kuba mugaiga kandi atogoba kuba mugaiga ebyo bikuta washing machine zikuba ziro arogwa mababy wewe zijja kuzinyobuke nikazango ziko washing machine buno butito buli portable mali bali nobuka kuba kataro mwa ina sente ona kamuro oteke kuli oyo nisho ni sente agiye sebotera karango tufuna omusajja atomukazi borana agenda mu mufumu wena ala ayugira amaino wena ala atakuzanaiza nabyama nawe abwesera mgambi kuba abandi bagenda indi babyama nabafumu abo bukwa kwenda kurugo omusajja yukani imagine umwana namukozesa namuzara jeno rugana enda yo mufumu bojenye abasajja bangi bakurulira abasajja abana babafumu yego abasajja bangi bayina abana bakurulira abana babafumu baki kikubani nyabani yakura Yesu yo kurura kana kakura kaine mbaliga kakura kande obarwe kana komufumu baki Yesu ngagamba omwana waone bali kufa iyo bali kufira mwana wene bali kufira mwana ebe bise kugambe ebe biso watu bali kufira nize mbaliga nembaliga antate embaliga zangu bamanyaraze yakana no embaliga nize niyendo batayayitu ye family nkaba Museveni tomurawo na waro batambali bamuhozi kandi ateza kusana wasi ni family yaitu mali nyowe wewe nyowe family ndagameta ya nambanje nyeta family ya royal sindikire nanka akabuha akansindikira obusani naenda nkoleke ngokwisana Zubeda mali muru wanga umanya akabuha yabinsindikire yangamba mbiku bai musabire nyoro Zubeda njamu meeting tukole na account nkwenda muleta show yanga Zubeda njamu meeting tukole ko yaka show iwe nkakugambye show yaje bakugieta omudimo gwobunuzi kugambe tugenda bakolera show mutulinde Zubeda kuija kasuku bona baja kuija tukaba baga kuija bagenda kuija show yaite nkwenda kutoza sokati basekese museke mufwe muhule ni musasa no kusasa muno hone nkwenda kumtoza mwisiki akaba mwisiki cyari baya abantu banyenda Julius yabinsindikire yangamba mbikuleki nguno cyari yangamba nkuleki cyokura no mwisana mwisiki yakimunayi mundire ngena ku meeting my sister Zube Mambi wena na waina mama tamu obutakata kulya no zimba zimbire bambi Charantu banyenda bambi kandi no bugufu mwingana ntwingana bugufu kandi icyo tutaha figa betu bitibikenge hati nyowe icyo kihoyire tumulete Zubeda tugena muleta nakasuku so tubagambire ira mali ite tuya bagega bayikara hoyera so mwetekanize mujiwalengo yo mutembera kuguraguro ebugoye era akujana bigayiga ndije gakuba mu bigayiga so mwete abasiki batake kwetega ati nyonkulete bigayiga bitalinda komo na town hano okengere so mwetekanize mutake kugura obugoye obugoye antara haba abatakafuni abasajja abafo ababale yaha nabaine itima bakaliza nankaye tuna newe jemwe mweke shofu niyo msigera nawe yetu nawe kolera business mufuni abasajja abarabagura mu kolera business ke ya Jeni boutique mufuni na iPhone nke ya Jeni so eresho kuija kandi amazima gari esho kuija esho jya kuba yamani muno okay ega kuba yamani Zubeda nakasuku bajja kuba mukuno bashalom bo tuge kuba nabo kuno tuge kuba tujaba kolera yakanto omuntu buli live ni muturaboro muti okay ngeso mujya mutuhagire kai kwano jya kuba ntubwagambe date ekiro omwezi tujya kubona tubibagambira so mwikale mulindi Oktoba 25 Oktoba 25 ati mwikale mulindire bulindirira tukakuba tujya basaba bajererewe tukiga bakolera kantu tugaba nyenyeza meweto tugenda abazina azinira na njya kubona muzini weke na njya ku practicing amazina nyonga abazinira deka amazina amajya abazina amadansi akaganga practicing ama dance ya mama wange akona mama ashege Jakuba nyuma mama njamuleta mali ati mama Jakuba gesho ni mzinye dance zabu za baruru
na nyabana bage bananya kwa malese aro mukazi yabe bandezera kubajwekia mali anyonga kubalita mama wange mumorola ajikaba mbaba tamamanye kunga bakusinga era mu kujwekia mali kujwekia badi dogo akukesha mama wawe ego so mutulinde buli ndeko kitoba baitu jeni tukusondera nanka Jovikaira center ngamba mbayo ga live jeni mbya Julius ko utayizira ngena muhere ante amazima Julius mbegete na data mbegete na data aruna ebyo nswaza tongeraga kibaza twe ante mbegete sene nyinazo cyo kambegete na data kuli mwangai na manyikana mbana ko nayi ogambo kamanyira wifi yabusa mu town nyikana kwa Julius jisa arobutanyita live ni nja live ya mali ni jawo Julius kakunzwa Jovikaira munywani wa ukangamba kukabadansa zinga zibaze hanu ninyakulire kusondera Jovikaira akatito tito badibakashaka balizenga kale banzo nsabire abantu era ngona kola ne video account yange njakora nobo kuba numurora eriso cyali kiko nege bambi bamenisa bambi ba mama batata basista bangi babraza bambi tubalisaba tuirike Jovikaira waitumu yambi bambi mwana nkaitwe bambi amwana inakaza milioni 2 senti zili sente nyingi sente nyingi mbegeni ngatukula concert Julius tujagikora okwana bakitara obutukula yo mupira ompira gulao guli trick baitu concert tujagikora abazini babunyorobona bazina na nyondo honga ku performinga nkutozo ba ekikare kiratuha hoteli ya ratu ekikaro watu giteke mu bara watu giteke mu mutuyambe bambi batu ekikaro abazini babunyorobona bona bamutu yambe batusondero mu isko bambi omwana agira talent omwana katira kazina anu kakitaramanya buja kazina kazina kakitira katumbura ensi yono kengere akazina kataka amani muno bambi omwana gumwagire you know omanyira Jovikaira oja kumuha isente zinga kusonda sente kumusemize eriso mtwale ebiri ogongugo haga is sleeping my friend, do you know that singer Jovikaira? Do you know that singer Jovikaira? He sang that song of Kitara FC. There's a song of an anthem of Kitara FC. We are collecting money for her to get a corneal transplant of her eye. So all my friends, Haga is also going to give us some money. For her I'm also going to contribute some small. So we even organizing a charity concert for her. Yeah. Chali bambi banenyo so, mutuirukire inywe na bulai na katito wa 10 Jovikaira twina sente zo twina kuzifuna oboga matenda sente onfuna mpona 10 leta hata rono mana asindikire game 10 mali tuze yanga hata kanga meji yeso okigambi okimayo otena 10 tesako milioni 2 mtesako bambi mutu yambe wo 10 tukwanga sente zona zokaina teka obambi sindike yera ngakora na video na account yange bambi amazima ngakora video bambi Jovikaira musondera ka sente oteko flyer yange nyingi posinga stress yange bayire hoga areye nkuzere nempya etali ya live namba yawongirero namba cyale muteka ka sente banenye nakonda kujoininga WhatsApp group yo kusenda Jovikaira bambi chale mutu yambe kana bakujoininga mutataka taginge ebigambo byanye byo manye bizini nankani bagamba ngungumanya akakwana umusajja abandi mukazi mukayibano ya muroge ara batu bigambo Julius sokoleke bibaze kitaka kuhikiroho bibaze wawote kitaka muhikiroho kambagama amazima nya rebita sakubaza oja kibaza owo kitaka muhikiroho bibazo mukazi ali mu bulumi bwe ali mu danka yayo kubalisi gamba are mbenge mu comment section mbu tumuyamba waya akayambo totwasene zawe otatuwa okay mutatuwa mulekeo atakona kuoleka obuji turabesengereza aliye mtima minunge abakurumirura abaine mutima gobuzera gamba boye bambi kyamwikaona nyenye kyamwe kijakora kija kumpika nyowe kankugambire nyonta kunyumize buli nyekisinga no kumpushinga kuyamba abantu nyobu nyafunira accident buli nyachweko mukono abantu bakampa sente yego abantu bakampa ebintu ebitangi boli yajagana nagajura soso kuba otayina kyokulya nalete kiro yo
kizibu Julius birthday nyo kugamba ntakabga na birthday ya mpiriwe sende nkeno ya last year abana bakampa sente nyonga mbere nyowe kitabe kizibu ekaba birthday yange amazima Julius nkafuna ka sente okay nkafuna ka sente nyingira business yange so nyowe tisako wanga kumwezi kuyamba ati nyowe buli wa era no musajja nganje mugambe to contribute onna kusindikira 10 onna mko wawo kanjena nyomba mbazana mko wawo mko wawo na wale za Dubai nazo tuza contributing yo kiki hati tu nekitukusereka ukyainayo bumpwanchi mpwachi kwa yes kiki abekojja kubayira takusabese hata bikoba yire ojereka omko wa Dubai ati wewe namsijja ngajja contributing abambi Jevike ira tunya kumukwatizaho nkwenda kusimba omusajja twaire okola Jessica ngambe nyeno mdafuna yo mutwaro nja kumuwa no mdayonga kafuna yo gundi ya weekend nja muongera nyonja kukana imperezo mungu mafune ni muongera haro musajja kitebe muhezeke musajja abantu abine mitima musajja Julius Kimara munywani wange muno cyali amuhigi mtwaraga atano ayeranga mtwaraga araha umboniga nagamba asatu cyali ogwe Kimara agambire buli kimwe cyone kitukwetaga gukora concert are willing ku sponsoring hatukurura abantu nkabo kadi bujinge mukama ntimanyiri ebinze bine mitima bibi hangaransi yanu tibifwa bihangalira kimu bayino kufuna tibu abagayiga amos electronics Kirongo electronics yanga edi iwe nywani wange inywena buli kampuni oba omuyina mahoteli mutu yambe kwenda nakwikira director wa resort namba tuli hano nyine Martin Awol nawa atwe yakambi bamagara batwe yakantu emiliyoni 2 ne marono mugaga kusakuruga yakagamba nzimuhaire we bane tukuyama mwana wa Bunyoro abulene baroba banka haba bakatsi barato bentusaba mama mpako kiyo mukazi tukikola kati mama wange banisaba ni tuyirukire tujikole shoba kati akweja gituha ive nanka tagira buzibu cyari mama wange mensaba tuyambe mama wange wakati soko tube tusaba tuyirukire cyari mwana wetu wa Bunyoro muzini wa Bunyoro abaina promoting olulimi rwaitu olulimi rwaitu bamba tuya akazina kakalibatekeza zina byebere yati byona nyo amazima kandi nkabadansa wa iba mikabadansa wa Jovike ababe mutamanye tukamba gambire ababe mutamanyire nyoje nini nkabadansa wa Jovike era ibuja kugamba je yazana gabike nkabadansa wa mani muno norwata nawo mushozi ndio tana mushozi obatu linkaba minyingana Jovike era ogo alinka mama wange nuko ananyobulu munyatire esimu buli mbata abanyatere sema bagambye kumpa yesente niunye terere simu yanga majja kumpa sente okengesona njja kumwirukira nakaso yakati ito no musajja wanga araja kuraga jja kumwirukira nyongiro musajja ngira pakata kimanyi dadi wange dadi beya ati ni dadi beya dadi yo tata wangu mlonji ajja kutwirukira nakasenda kakala sobora mporampo mutuganyire ogarabiro mutuganyire baitu ntumalira show agiye asirika tubaza teka ho irindaho jese me nakora kantu kano abamaloni muri mutakanye muri kurungi tujua ile abantu kubaiza gelo ni museka kase mwenyo omuntu akanagara mukiro kimukaja ke group ye bantu musanyu azifu mwize kutabala milioni 10 so muleke kubanja abantu ngabako banje kiki iwe keki kuisa yoloni kwaha anti nyonyi ne nyabone bibambi jura ni bamubanja anti balina kubanja kilo mtuwaro 10 ni mjane ne convoy mtuwaro 10 malipo chinyana loni mtuwaro 10 njane convoy kuba baina ka Julius mtuwaro 10 bana kale abantu musanyu iyo bakokuba wazihire mwesonda sonda mtuwaro musanyu mweyemo abeze kubanja muzesa sule bazesa sule batakandi bazihozere iyo baina kale mwine itima abantu beloni nayinywe noneho bakolera nkwaha eje 10 akanagamo kiri aje sasura gabamba kamanya mitwaro manya nkaganenga igibame yesigaze mitwaro 10 kana abanagire mu kiro kimike cyalo tugeze cyalo toba ireyo mwana beje na konva abantu musanye beze kubanje sende zabo muje kiro kimwa kitebe wikirangayiwe bibani kwezelo ni bigide ni bitigagaina hinene baitera buli muntu wona akuhalona abanasabirize kuleme kusasura ekule atole bintu byawe abakusinga nuko bakura abakusinga ego abanasabirira elone kuleme kusasura musimbe ya mabere gani musimbe basimbe ga mabere gabo araba kazi basimba ya maguru musimbe yo legi ngabakozi basimba omunyage nakubanje mtoro nsanjo omugambe jambi kweza batakona leka ngunya no nabalandire data balandire bakyasingire kuli abakazi hati kandi buje arakora ke mtoro nsanjo zirenga asanga umupangisa omukazi rente mulemere na garente rabe kulemere lete cyo inawo
mali buloma kutunda ekyaina onike kikutaasa mugambe kwata hombe ibere mitwaro kwata ibere mitwaro 3 omugambe ujesime romance mitwaro anatakoire ngukukwata hata bakona naenda kutaa mundo mugambe bukaide busatu no kaikike emitwara nkana ngiromo baitu kanti kirikiri ngimula lando ndikulyo mpangisa kirikiri wongia kwanyo nyambaka kundira nyefugire enju kandi nkwana ndiye nekepa kire enju kimani baragira ya joga abapangisa abalabo abamanyira mali kabiruraho abamanyamanyira nabarabya mama iso bambi babiki kikulisibwa bane kazi tuenda kwa anyonya unyabona TikTok omukazi akagenda ya landlord wa ya muzana mabarongo akabena landlord amusije bamuteka salongo kumbe tibakabaga bayi amusije batora DNA akasanga bana batakabaga bayi bali ba landlord chiko musige no leki muya mugabo kimukireke yakwenda muri munako uli hanjizo mugayiga muntu wiwe bajinya abakazi bantu utaligamba kinyo oba nkali mwana muntu banyara mutesa yakola wewe Julia sababu nkali mwana muntu kankugambire kinu mbera otaligamba ganta arekyo tasakora mbera je narehembere kusobora kwija kikenga nekusindikiriza landlord nabana kubanja emyezi ndaro nababanje musanju munani abalandlord ali bakakubinga tena ogenda hati no baramu ogenda nkaha mbere kikenga cyane mpaka landlord nakusaba legi utaina kyokora nsaba mpeze kiapa kiitaka kandi kiitaka kitakusasura renti ni nyo kankugaye kintu hati kankugambira abakazi niko kuranka abakazi basingo mothers abakuza abana babo mubaha respect baba nebingi bachurerera bana bachurerera bintu bingi osakubo oli murwaire nojja kufwa omusajja namugambe miliyoni ngino baitu jogitabale kuno mwana iwe nagana atayolegi atasoba omezi bwawo mukago nyine omusiko omanyire akabyama no musayija akabyama no musayija aho landlord wabo mama wayali kubi aina akabyama na landlord mwezi yakasente na kutasoba omezi bwa nyine abantu bakola bintu bingi era niko kurura otaligamba ganti nyoti nsobora kikora era nyama mwange kikora otakabaire nanka mu fixi nyama mwange nkikora arihembere kusobora kusindika hakisika ne kuri kiruta ina option yona mukago ne kuri kuta ina option yona mukago so ebintu niko bitobye bensiteri nyangu nyinyi ne bindabire mamazi bagalino yisanga bani nyamba kuwanga ame Julius okuro omuntu abyamabya na basayija nyanti mjona no manyira bwaki yo sarembere kusingiza no jukana ka ex kawa ko walekera ukimenya kakatoso no yisanga bunamba bwo so obukoro mene muongo ndamuterere simu hati kankugambire kino this is truth amazima agakusara nyonya lichero ex wanga amazima esimu nsiraine biggest percentage abasikazi abali mu town abasika bakusinga emyaka yawe yego they are sleeping around habwiki okulya mazima I'm telling you nyama zima bani katika toko ndo Julius nyembe laro actually bintu nkebe ekyokulya rent maybe na airtime data na bia nyanga mekora Julius ngambya nyarembere bwe mpika nkisanga ndere mu mwangi ganda intena ne kyokulya ninya himbali ngama mwangi ganda kali nyomu kama kanyama mwangi ali heya mama bakubatali toko isango olimwa x kwa aish kwa atino bulugani no blemingo omuntu abyama muno n'abasajja embera ba Julius akirokera mu x otegayo kubyama no musije otamanye jike x obomumanyire obomumanye kyora ino abwewe akatindika sarara tumalire nso entekaniza nyokeze muno so tumalire sho bambi mwebale muno abakani mtuhonera shete yikivuno omu ebali kya balaza esai 11 ayitu bichano yaitu so tubali show yaitu buli kya balaza esai 11 ebero entekaneza yaitu so tubende soba tubele tukwenda ba sponsor ba show yaitu baiji so mwenge kweleta araya bira ngamije iraga baga kuterera simu batatere takateraga aja kuterera simu mpaka so muteze oburango tubarangarangira yogo oburango obwo ne business zaini tuzitumbura mitembaga nawo batu benga batuhondera so je kwesanga business yawe kurakura ine mpora ama neti tutine mama ni okengere abagamba agatene ngakoragati gate igufa kane business ya butera maisho gabantu bagirolesho mtatina no kurage business zanyi mbako tena Lexi okutina kulanga mbikibiki ranga business ya abantu bagikenge songa konga kubajukiza niyeje nini collections atune ngoyo vazi wa basajja vazi wa bakazi obubaga enkaito za bakazi neza basajja so asendo market level baza hompora anti nyina bagamba baje gihora ne timba za mpora baza bigambo biri mpora ndeka niko mbaza Jesse na mazenta kale baza mukati ati mazenta banzo ke hiyo pesi yebigambo ningo
ntandera nja kufuka muzini Julius rapping hitingi sobora ogisobora njakutwara okole akazina madda njagala by the way bagamba mbaze mpona mbozi mbija kuninga ebigamba atataro bunkuroga nuranga advert batu nyerere yedede batu Yesu babihulira ni ngamazi babihulira ngambate kanga mujya yasaba fandi bange bakamanyira okike mbibaza ni biturukana babihulira ni ngamazi babihulira bituruka arebyo mirira mu nibikunigira ya tibisobora nombi ulebya mu byange ngakasala mukatayisa ni bihulira bara abantu bakwenda banyenda wamayi wenda sendo market level 3 kale kamba zempora juice okugima mu mazampora sasa kifo munga sasa ni ngamazi kale kambaze babo mbano msije onge mazampora ati ngo musajja ati mba romantic ba romantic kale ajana ikale ayinja kuba nensoni nda level 3 kale kambaze mpora nda level 3 room number 19 ntunde ngoye za basayija ngoye za bakazi ati nibe bizibebyo nda level 3 room number 19 ntunde ngoye za bakazi za basayija tukwa obubaga so muje mumpagire bambi era na basajja pante zanyu zinazo nkuzita kaire kuona so muje mumpagire nzeta nomunika abakazi ugisinge size zona nyinazo size empaliza basige ndaire nyina size zona bako na 6 oba 7 nabuli buli bwananka obuyaziniro fifa maika mbakuba ruuzi aluze bambi nanyo bako ni bonjo ranyo kutonda yungu juwana chali mubati hondera kale kurungi mbaye bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.